komentar tekme da smo konačno i mi odigrali jednu lošu utakmicu. Sad je na nama koji to radimo, pre svega na meni, da nađemo izlaz iz krize u sav potencijal koji postoji. Kvalitet se zove ono što dobro traje u dugom vremenskom periodu. Tako da probamo da se ponovo vratimo na neki nivo ako je moguće, gde sad trenutno nismo, gledajući i ekipno, ali pre svega gledajući pojedinačno, pa onda to proizlazi kroz neku ekipu. Dozvolite da bez pregledanog snimka kažem da smo i mi imali realizaciju takvu kako je imala Olimpija, da bi mi isto bar 2-2 bilo ili bi pobedili. Ali oni ga daju, a mi ga ne damo i tome je razlika između Nikezića i recimo nekog našeg igrača. Ekipa je imala sjajnu atmosferu i pre utakmice, ekipa je imala i juče na treningu i sve to sa te strane, posle tog poraza koga mora spomenuti bio zadnji, ali da ne pričamo o razlozima, bilo je sjajno. Imaju trenera koji veruje i koji je verovao da možemo Olimpiji da damo 4, 5, 6 golova, to pričam sad posle. I to je prenosio na njih, na način na koji je to moglo, ali ekipa mi nije ušla opuštena i nonšalantna da sad to iskomentarišete kako sam ih opustio, pa su oni podcenili Olimpiju, naravno da nisu, čak šta više, jedno je pitanje provejavalo u slačionici na poluvremenu, zašto su se i čega su se toliko uplašili. Sistem je bio 1-4-4-1, prelaz u 3-4-3 u fazi napada, bio je još ofanzivniji u fazi napada, u 3-4 situacije videli ste to sjajno uradili Balkovec i Kouz. Osnovna ideja je bila, eto sad kad pričamo, pošto da ne bude da sam pobegao, osnovna ideja je bila da na Nikeziću i Šporaru uvijek imamo 3 igrača, zato je Halilović danas izvučen iz neke priče, mislim da on to korektno odradio. Živec je, videli ste, odmarao celo poluvreme, prvo nije uopšte imao zadatak da igra odbranu, samo da igra napad. Da li je to toliko bilo da ga iscrpe, da ga uhvate grčevi, ali verovatno je na pauza 5-6 nedelja što je bilo da utiče na to. Sutra je trening u 11, pripremao se nanovo za utakmicu, tvrdo Celje koje ne prima golove, koje je jako opasno u kontri, koje je ovde ostavilo najjači utisak. Ajde,